Čiča, Miča, priča za vas, deca. Da li znaš koja životinja može da bude teška kao mali autobus? A koja je najveća životinja koja je ikada živela na našoj planeti? Danas ćemo zajedno otkriti 10 najtežih životinja na svetu. Na 10. mestu nalazi se polarni medved. Ova velika bela životinja može da teži čak do 700 kg. To je kao 7 odraslih ljudi zajedno. Polarni medved živi na severu, u ledenim predelima Arktika. Hrani se uglavnom fokama i odličan je plivač. Da li ste znali? Iako izgleda potpuno belo, njegova koža je zapravo crna. Na 9. mestu je bizon. Bizon može da teži čak do 1000 kg. To je težina manjeg automobila. Živi u Severnoj Americi i Evropi, na velikim travnatim ravnicama. Hrani se samo sa travom. Da li ste znali? Iako izgleda sporo, bizon može da trči veoma brzo. Na 8. mestu je slamovodni krokodil. Ovaj reptil može da teži do 1200 kg. To je najteži reptil na svetu. Živi u rekama i morima Australije i jugoistočne Azije. Hrani se ribama, pticama i drugim životinjama. Da li ste znali? Krokodil može da zadrži dah pod vodom i više od sat vremena. Na 7. mestu je žirafa. Žirafa može da teži skoro 2000 kg. Ali ono po čemu je posebna jeste njena visina. Ona je najviša kopnena životinja na svetu. Živi u Africi i jede lišće sa visokog drveća. Da li ste znali? Njeno srce je ogromno i pomaže joj da pumpa krv sve do glave. Na 6. mestu nalazi se velika bela ajkula. Ona može da teži do 2000 kg. To je kao 2 mala automobila. Živi u okeanima širom sveta. Hrani se ribama, fokama i drugim morskim životinjama. Da li ste znali? Ajkule imaju veoma oštro čulo mirisa i mogu da osete kap krvi u vodi sa velike udaljenosti. Na 5. mestu se nalazi nilski konj. Ova ogromna životinja može da teži do 2500 kg. Iako izgleda sporo, nilski konj može da trči veoma brzo, ali na kratkim razdaljinama. Živi u Africi, u rekama i jezerima. Veći deo dana provodi u vodi kako bi se rashladio. Da li ste znali? Iako živi u vodi, nilski konj ne zna da pliva. On hoda po dnu. Na 4. mestu je beli nosorog. On može da bude težak i preko 2500 kg. To je težina 2 velika automobila. Živi u Africi i hrani se travom. Da li ste znali? Iako ima ogroman rog, on ga isključivo koristi samo kada je napadnut, da se odbrani. Na 3. mestu je morski slon. Mužjaci mogu da budu teški čak 4000 kg. To je težina jednog traktora. Živi u hladnim morima i veći deo života provodi plivajući. Da li ste znali? Da morski slon može da roni veoma duboko i da ostane pod vodom čak sat vremena. Na 2. mestu se nalazi afrički slon. On može da bude težak čak 6000, a neki primjerci i 7000 kg. To je težina velikog autobusa. Ovaj slon živi u Africi i hrani se travom, lišćem i granama. Da li ste znali? Slon može da popije i do 200 litara vode u jednom danu. A sada je red došao i na pobednika. Plavi kit je najteža životinja na svetu. Može da teži čak do 200 tona. To je 200.000 kg.
To je teže od 30 slonova zajedno. Živi u okeanima širom sveta i hrani se sitnim morskim organizmima koji se zovu kril. Da li ste znali? Njegovo srce je veliko kao mali automobil. Plavi kit je najveća životinja koja je ikada živjela na našoj planeti. Koja životinja te je najviše iznenadila? Da li si znao da je plavi kit teže od 30 slonova? Hvala vam što ste bili uz još jednu Čiča Miča priču. Vidimo se uskoro u novoj avanturi.